Ang buhanggu ta hambur beli la acara pamering eti la channel YouTube jika be hilhumba. Bandia ditarong ya na pulang na miri malakat hamayang karena kapipita na ngahumatua. Domiri mapadikannya na awang dang natana tang ihin ang budabana. Nahumbuang manyaparongya na pulo manang kapipi arikana. Amin. Ang buhanggo na pulong lalod nahu pitiweling la buku renungan wasiat bawana mahamu duma buandaba na papadikana. Weling la amu kawul uliman dalar hakambul dampu lupa landalar hakambul patu dang napapatanan da weling landalar hakambul lima bawana huda eti yawa nama akatu mbuha nyawa nama hamu dang pamandu nyawa na mamuala ang buhang latami miriyaw karito naluri la pintana yana na marihi pikiru wikina talangan na nyuta himbumihaya nama hanam nyuta taluri miha data tangar aya na angunda nama padening data kiha anya laluri selama bata nyuta bata hanam bata aman laluri nda nama padening datang kumanya yakata tutur dangu tambuhang hada matanda diradang ya nama dapat dening nama terjadi lalihin denyuta data etiwaannya rukun nama muala nuna dana muda i amu wana nama muala nuna yedu ya nama hamu nama muala nuna deni anya nama akatu ya batana nu takanandinya taparukang kanyuta kaninya nama muala nduma buandabana napapdikana ndedi di aya nduma tau tapalaku ya nama muala lalurinda holodo unang ang panamu nanja takabunggol kadahuda eti yawa nama akat dang buhan nyawa nama hamu bata palaku ya na acara la gereja bawanda la umane miri nyuta ndeta paruha aya mbwanda bana na papadikana na miri nyuta taparukang pamandunya nama mamuala nduma buat ndabana na papadikana na miri tanganandinya mabudi nggara kegiatannya na papalakunda hina paruhaya yakan dia pamiti ya nggara ya na papadikana na miri lapintana yana. Amin. Malakata hamaya miri halamanya parongnya na pulung kapipi ari kama lalu buhamanya ang palakunya na mahamu dumang buhalana na papadikang lapintana yana. Amin. Takalayo na renungan yana ang bumaruambang like, subscribe dan pabiyari niya laangunda nunahamat nakabatak pitin duma napabobar yana pulong ni miri mataway miri kanakapipita.